Kakong Magdalene S. Maulong kabadai ka kertong na ka parti NPP kaban saya airang haka election R1000 Arpolai na 9 nongpo constituency menta kasngi ka Arpway tarik ujileo R1000 Arpoar kalalum lalangi kinongkit kam ka NPP na nongpo constituency hanong ba Shillong Hashillong Klum banyakran na kabenta ban penklanya ka parti bat banyathir ya thain saniru halor ka election banjit nong mikmat syakayeng dorbar thawain ka jilla house nam R1000 Arpolai Kaba hakane kajiyalang laidon langru unong aibuit barang ba jongka parti NPP haka jella u Dr. Didi Lapang. Hadin kajiyalang habakran shikilat pathai khubor na kaliang u Dr. Didi Lapang uloong ba na kaliang kajong u unai kajingkersan kabapurai ka kertong ka NPP kabania airang na nongpo constituency ka kong Magdalene S. Maulong bat kumju uloong ru ba unai kajingkersan bapura yuba Jason Maulong ubanya khun na ka NPP na umsning constituency. Shushu uloong ru habaw ladon haka parti NPP kumunong aibuit barang ba kadehi ka kamram ka jong u ban kershan iki kertong jong ka parti haka jella. Orang Preston lada kalanti kaya dengan kershan. Lada kalau mendakung way dia kan ni. Namun nanti ba emne kandidat menjadi karena amnesty kandidat ka NPP ru keperkhidmatan bukan kandidat. Yang lada ke NPP ke bukan kandidat dengan kershan ya kiwai pendete. Langsung deh wala nong Preston mana ru. Nasional buat syania hakata ka principle mangangit nampak belum arlai malai nampak belum kamar balak mencukai kan sin ngarai tu dan orang kata na trennya di Magdalene mata kung brio indai bai tu tang ba parat joki ba shulan daga bai ta gurumeu dai kershan di Magdalene ngai yang trennya hamstring mengenai ru kuno job election haba ketua por i benti je komiti ni berit dan dia ke por menta ke kum ba dia baru harus para dan hanam po dalam abdul banyak tu ba betul wan yang di simsa pesa ya gedong report de baru ke biang yoni wadan nandu simsa larai ba ya ka bahawai idea doktor ya nama orang bah benong IT baru ini utility nama amet juga kamsa barbangan namle di bawah itu bentuk benlek di orang benlek semua di benlek semua namlah mulai yang kampun dan konsentrasi ya kan melibatkan dengan kermenskan apa pidon bapi nasional dat pidon bapi senda ajoni dak eipat mahir bengin das semua kredit mensian sosial kung batakan nong mikmat ru kung jo ta kandidat ngawan khmat ka jong piru mahe ban highlight na ka kapor da shisha da do ka umdan zone ka marman zone paham maulen da do ka nongpo mathan zone kinong prat lenti nam ta joni kinong kershan kung jo ru kini leader di paper sha mahe ka mensiam ka bayar ka mensiam ban preshitom ban penkiu ya ka parti ban kershan rat ba pengilak na poish ka top Kau jing long bring kemla belen, in hak mat kita kira dam. Henry, kam kita kira dam. Klem ki jing jenja, da eipat ni nam pensam yela dia. Ni be ka kam ka babha ni ngit skaba. Ublei ru lang yalam lenti. Ublei nang ai bor ni kum tak ka block. Binon ka mensim ka jing ka mensim juga jesha. Bagi dia teman hapo marman kita om ngin kersan hi ya ba meral. Ya ka kongres. Ngin kersan hi ya ba meral ya ka kongres. Kata ada kejing asosiat juga kerteng kejuk kita ya iba merah te biang ni bikin suam tahun ni le kam de ka kamram jungi tang biya ma ke kamram jungi mo te ngakerpat ba tadi kita ke ke isu bang haban penbaik ni haban tres tom tengek bandang ila don ki unit ki paper kumba masa sibun ki unit ni la yu ko mala report i presiden mo ha tengila ya form ki zone ki paper ki area wise tengila ya tres tom kan yo ya kemudian ngeleng jungi ru but unit ru hadu menta malu malah hadu ri pratli unit ni lala dan form kamdei ke bakai kinang sanpo persen ni ladat sanpo persen ki workload kinang don bangin hab ban pendat lang ba kajing tristom ju women's wing youth wing but mapi ki urang ba pat nangai scam ba klem artatin ngila ban penjob dan borom ya ikong he mo
ka generation jong imahe ilayo kanam ka brom matang hapon kiusay kumhe em nembe de oh kumhe tu de yo pa kelas vital nar mo ne gi hapon penjob i kumhe ka jaga jong imahe